Anya laki din! Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti natang. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, bayadakan ka. Bossing! Nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok. Isu tinasken ama ibiyahe, ta isu kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa isu ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niyo. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit isi bukot kinabaga daw. Siya pa'y nag-link kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag kumamat no layunam ti ibayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpig sana. Nayunamot nga rod titangtan mo kan kwa natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kwa na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamat ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumalita. Isungan usam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto laitan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arais. Kasto yung mabisinak pa eh. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan, tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ako masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka mo ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw taintangdan kan ni bus mau. 150 nga rod lang. Puo na'y maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukal tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyaklaang ti makan-anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di agkasapulan iti kargador. An-ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay, Oh. sana kakita na kasta. Ay. Timang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa'y analako di tarwar. Erkon lagarudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Tas lamot ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Pudno mo ta? Nakabang bangsit ni Berto. San samot nagdigdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo natagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na nga dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man laangan boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss.
Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika, di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way, Dan. Kasta ka di. Mabalin ka ding ag-daytime ton agpabagyo, Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo titi panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tato Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan? Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwa. Siya. In-off na matang. Apa ka katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-I love you kang mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nan nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo, anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, tiagan anos kin ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awadlat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanag kuripot ka mait kadag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat sumuro ti bagyo May saklang sir? Katanya ngay nga rod. At tanto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin dito pagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Kano na pigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo, nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, i-order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun uncle, tani, ado ti order ko. Nagsakit nga ro dahito abaga nga karga. At na magkidesimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga ro ti kunak. Iso rog-rog yan na mga diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama uncle. Bilangak lang dahito'y kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak may nga agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga impatulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Sika ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utap. Ne, apay ngay madayo ka ngay. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatag. Sige, ma'am. Panahon ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinapat-bate natang. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan pa'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amangan no saan ko amatil munti ka
no kasangsango kayaw. Hello, mahal. O, anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ni dyan sekretaryam. Sikamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumad nga di pa'y katagrayo akong kenga. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako ma. Ay no, nagmayat na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto. Ha? Di kargador nga imbong ko? Ay, di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. Saan ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya si kati agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kami kung na jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahe kag sublay, ma'am. Mano ka di titang-tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamot tan, tibay bayad nakin ka? Dayta, akin na... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin na giti in-order mo amakan. Umanay laang kanyak ti may nga order. O ayusan na itakukod, ma'am. Luwag na. Ay, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti banglom. Ay, awan, ma'am. Sana ngagpabanglo. Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay boss, kasla na po ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Gina dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Dahil di kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di pinayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, diyak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din Berto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kiti! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya.
Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Wan takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Ha? Agorigor kan samutan bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador ti kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang na jay ang mawan kwarta na. Wan, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samutan kanakan. Anya laki din. Anya dayta na napasama king ka. Kadwa umon, uncle. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no sa anan nga agsubli. Boss, Saan nag-akasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnasken ama amwam, ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anateng. Kaya't nakanukot beans, wumbok ken patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka? Iso ti love ko. Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano na ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English na iya. Dahito mo timako na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana nga ibat-bati kan isuksukat iti sa bali. Win, ikarik dahito ha, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.